District ya Ibanda eyonjira amano by'obuhinji n'oburisa bita omwana nugwe batiremu amani mingi. Aripota neyoreka ngu district ya Ibanda eina amaka emitwaro 7 n'ekicweka kandi emitwaro 5 niyo erikwejumbira omu kukora sente erikurabira omu kuhinga omwani, vanilla, entookye, okuri sente hamwe na n'ebindi. Tubakuhinga omwani bonka nibagaruka bahinga entookye. Entookye ilitanisi Ibanda ekovishinga annually emitwaro 80 y'omwani y'entookye egwera bajyaho kandi ebindi bakuguza. Abebembezi na n'abahinji babugineho Odrek Rwabwogo orukwebembera akakiika karukuhabura President Museveni aha nshonga z'emishuburo erikuza heru. Happy Mayanja mukuru w'entebe ya gatano ayerekire ngu district ya Ibanda hateneshohoza omwana mwingi omu katare k'ensi yoona kandi nibateekateeka okutwara ogusiire bitu tiine ahu baratandikire. 90% y'abanyibanda n'abahinga omwani ahabwokuba producing in kilograms million 14 was translating into tons the single mutwaro 14 tons what to send in a year in season zero nsoroza 178 billion ezukoka omwana. Odrek Rwabwogo araganisa okutwara enshonga egi bitashabira abahinji okukuma omutindo. Akatare n'ekintu ky'okwanza ekyakabiri n'omutindo w'ebyokulya byaitu hati nindakusaho tushobora kambara ryaitu omungereza tugimunana tugiha amawokota tugiha rambo tugiha teso tukitwara omungereza kandi aba omungereza egesa bitehingwe batuteye cyane mu banyamwima bayibana kambara ryanyu emwe cyokweta high micro residue levels mwabuza abashobora baganga ngo kambara ryanyu kugeza bagifuire bazimini kutukidomora bwitserero mu ikitegurwa muntu kamwenge kitagwena kazo kirugura mubararaha twakutungaha skilling hub skilling center yakubasa kugita amadistrict aga kugira ngo abana bita bamwe bokuruga mu makaga bizo abatakwegera yo kununga ko bakubasa kuyanguga. Omakuru agandi abahinji mu district ya Kagadi otwariremu na n'eminyeto bayiterendura hari government okongera amano mu kurwanisa ebikucumbagiza by'obuhinji. Abahinji abantu bagira ngo bakabire no bakora amagoba mingi omu by'obuhinji bite mishoro na n'ebicupiro by'emibazi eyebihingwa bebaremise. Ebizibu bitukusanga nk'abalimi rundi nkanyowe n'abandi obuhuka tukeritene magezi gabo kokowane omuntu nalima kokowane yoma emwine zoma baitu ngire kusanga haro solutions mwagudu yabo kwikayo aine emibazi etali emibazi nyakwine chemical na kolesawe organic emibazi nyakuri organic gudu ya na agimanya kandi agine nani shaba government ebase kwatira habasigazi ninga sheminyeto omuringo ki ngo abasigazi binamani chonko buro bukusinga tibine ntandikwa so government kuyo kurugayo ekaranka basigaza baryo mu byo buhinji ekamangwa ati nibenda ki ngo muntu basa kubahereza farm inputs tubasa kubahereza embibo baba nibenda kusibika tubasa kubagurira nkoko tukazibagabira nk'abasigazi. We Charles Kisembo owasinjire empaka z'eminyeto mu byo buhinji mu Uganda mu mwaka gw'2017 nagira ngo ebyobuhinji n'oburisa berumwe bugiga. Ebizubu byabali mbakwiterana biha ekizubu kyo kubanza eri ntekereza abali mibayitu bayinentekereza ko nyitera no mugisa kwitana abasigazi baraza abasigazi nagambira isenkuru nyowe akafwari yo mworo ngo hati na mama na wafirari yo mworo ngo na tata nawe yafwari yo mworo nayo ninza kufandi yo mworo Birugatse akatugamba ngo kuzaru wali munako tiguri musango batiguri musango kufori muki munako so mwije tukole ageterene nigo gata igufa iwo bwokubo ine nanye nyine na mulirano ine na munyanyazi ine nize ngonze zitahwa
President Yoweri Kaguta Museveni atwire na janja zenjiri y'abanyayuganda kuzombi obuhinje n'oburisa ebyakuba hentasya kandi omuntu n'obuyakuba inakataka kache nabasa kakolesa ibyo mugasho nkafo ekamodo. Amakuru agagasha kwa Timothy Mushabe na Thomas Tumwebazi.